Iya kan dia loh no. Kami di pedom pai. Aja pedom sa. Menjak kan. Iya kan makaga nunggu depi kita yo. Jadi pantak nih no. Kadu antak kan. Tas wat kan. Tak 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 tak. Togok dudi. Ada togok kan. Adu pira udah kan. Aja nampai dalam tabu. Nah mulang. Api sambut nama sana. Ija lagi bang. Wangi kena. Katukidnya ada puhau. Ada di Jawa kok. Bekas malas lah. Inilah. Uli na jeno ni kunci api sila ne kukang terhadap apimu. Caka ngebeli hati ni dikukang. Karena jeno cakan. Nyak. Woi, 5 hektar. 5 hektar. Tap. Beres mo na eh. Pusing mo ah. Yan niya sa sia lah. Ya katong di ja. Begitu togo. Njong. Kira na kena puasa ko. Hindi puasa. Hah? Puasa. Nangking dia ambaw na na. Luar biasa. Karena agak ambon lagi. Sebingi na sa. Mak na sana. Mak nyonjong. Jadi suat-uat ne. Mi sisa buka nambi. Nah. Jadi Mi na sa cuti. Lalapetak na sila mon. Kaya mo na ya sebingi na sa jangan gulay hindi. Jangan gulay hama. hama. Nah. Hindi dah. Pwede mo na niya. Mula na keciri mo na gona dengan ni ama na ko. Nah, lain ko uli hama-hama na kiyong mas maksudnya. Sini na. Hama kan udah. Oh yo. Hama paki. Hama paki. Nasula daw nyawa ko nun. Lain hanya nga ni bakawa pi. Cawa di perhati dah hama. Kan aduh. Gulay tabo. Ango ko lemon lego lah. Iyo hama. Kiyong mas we. Oh, kiyong mas. Paten ulit siya. Diyan lagi gendang na ko kiyong mas. Gatas na iyo yang silang tinggi kanian mo na. Jadi termasuk proteinnya tinggi kanian. Na cuman na tolong ni usahawan din no. Na sebenarnya api lah yung. Naulaw sebenarnya. Alaw ka pa. Mula ngaji kayak butanya kayak Alkitab mulai dibaca eh. Jadi paham kerja-kerja ini, ilmu kamu kuat. Asing ka alkitab lewe galaw buso awa sa pasidemon lah. Awa. Percaya karena api lain aja ijaga sumber ke aja ija segala macam. Jadi bergabung jadi api kira kami 10 aja ija. Jadi kapan aja buso awa na ca sampai haga halawa mo. Hindi palaw na kok kam ngambaw na katauta. Hindi masalah puasa, masalah puasa kan yo. Iyo. Kalau jelas law mo nih. Bahasan tentang api. Sehingga malah cok cawa aku zaman ku ganta. Nona. Jadi kini ku yakin ngalapa, hamdi paham ayo kode. Ya aja mak pepel enggak kamu. Beli masalah na sa memang benok. Amo buso awa na. Ya kidang uli niku mak pandai aga ngejelas ko na eh. Uli kira aga nanya-nanya sa nya pandai ngalan. Api. Pedom. Na mula dah. Mula minjak lagi lah kok hindi pahago mo niyan. Siap. Api-api kamali dia cuman dengan satu syarat we. Dang yang tumbalan bande. Hah? Katudilia tian. Nalin haga bebenok haga. Maka he, karena kami itu ilmu. Na ca maka payu-payu ko babay mo eh. Ibabay ko de. Aduh injo halo ya sa langit ji. Masa lamun ga baba. Nanti pisang yun pira. Biasa. Mana yang itu? Biasa ng piral kung beli. Ano po yung itong na eh. 150 yo. Yo. 300 tambah 150 ya. 300 Berapa kali itu? tambah 150 300 tambah 150 Ya kan? 4,5 4,5 ya. 450 Tambah luat ni. Pasulawi lah ni. ya siya kan nanti kami walang Hindi mangerti perpisahan dah je. Iya wat buku ni uat ni. Petunjuk. Buku perikanan lalo perpisah mudah dah. Pertanian uat yo. Yakin. Bener boy. Dan oi,
Tapi kata na. Nakarukcawa ke 300 yo. Oo. 90. 4,5 yo. Setengah. Sa Sulawi. Iya ka, ala yun eh. Na itu kali gawo. 450 tambah. Sa Sulawi pira. Tsaka jik cukot mo. Jiko na. Pira ni misalnya. 200. 200 tambah 150. 4,5. 4,5 nji na di na. Itu tahan. Pinjam dari sini, nji misalnya 100 yo. Oo. Di Sulawi taruhlah nji. 500. Kita berangkat ke 500 Selawe. Hah? 75. 75. Hah? Ya 75 je lah. Nah ya 500. Nah 5,5 lah pas panen yo. Sejak pakai yang beli Ya jadi mah aku. api Cuman mau pigak. usah lapor-laporan di Lamban weh. Hah? Mau usah lapor-laporan di Lamban. Nadi po ada duit ni. Nah, ada macam ni. Kamu do. Lewon kita Lebok amat. do duit ni. Kamu na supaya lebon Nadi na. ko nombok dah termasuk. Terus terang Woi, ngawon ko. Nombok duit tiga. Bisa ngagad Woi. utang-utang. Mana kuai duit 5,000. Yo, 5.000. Potong je 500. Ngajak 500. 550. Yo. Berarti hutang mo 4,000. 4,000. 450. Yang dibayar kayu sini pengapunya. Anjing. Ni kubutang aja banyak. Iyo, cuma pakai beli rokok benar. Menyambung dah itu. Ini cuma nyambung. Bila lelas duit kerja masalah. Kana. Nah, kinya mga halu ni mana? Mudah ada. Apa lagi? Telepon. Pokoknya kena cerita ni. Kanya lagi. Langsung aja beli jak. Ini berat masalah. Oh, apa ya? Nah, berat. Ini masalah nih. Berat termasuk berat di sekarang ini. Berat ya. Iya, kebun. Apa masalah nih? Mudah benar terjelas kok. Pak, jangan menjampai. Apa maksudnya? Jangan ada Berat. Jadi kaya kati kejang kok. Hah? Ini dah dia karena dia kadiknya Maya ya mah. Oh yo, dah tiga maksudnya. Ketua Makkah. Jaga jarak ya. Nih, kapalnya lagi panas. Seperti ini untung kau kilain bulan puasa ni. Pasti aduh beres kau ini. Nadang kan namanya puasa mah. Apa mana? Puasa. Nah, sudah ni lah puasa ya, untung. harus nahan sabar. Ini apa permasalahan Iya, ketua Anji ya? kan ngaku terus. Pisang di kebun deh, tukang tua kan eh. Iya. Nyamang kasa ngaku duit, tinggal ku tagi, ipa duit pisang. Karena hutang lagi buat.